Betnashka migratsiyan qiyallach Belarusin Polshan doznal diabolgwertin noqchichur baqirqoy. Tsunaqlats dayedina Polshan dozan xadarxwan urxalan ofitsialn vekalu Mikhailskaya Annas. Tsobaqra yuturgiu doqchdeqan iraqan baqirqoy bolshtay istagalatin tob. Tsarnyu aqılı işt örsüçür noqchi qomaq berş. Polshan aydalo tejagdarya gurbet yalolchwa orolchwa shozgwertin inaq lirdeşdolj doznexul ba oyoch diabol. Dic realizers servo hijwash Polshan dozan khoen barsadu khwarsan godesh bar Belarusin lerinch servisin belkhoy. Shozi nizam dukhar khoy dalet Belarusin dozante yuhausina. Halxu örsüçün qom agentalan RIA Novosten yelch intervyu Lukashenko Alexander Dayedir gerger malqbalech pachalqshkan muajish dia boğursh örsüçün baqır khoy bu shenyuqa noqchichur sabölnaq bolshel. Ditsriatsar üç Minskir Polshits dolch dozni balbu dia bolğu dirdi oli. Lukashenko statügir iğulqdar migranchkar aqchüetsar qo $10,000 Migratsiyan krizisi noqch daqlatsar dench dayidarq kommentariyatsayo Moskva swajgala. Otsyoqan gurbet yalolchwa Europech admiba onshkololch qiyel wodiqkin Polsha dia bölnaq Belarusi yuhayju. Ushnizmiadoch dia böla. Dagdoit Eurobert pachalqsh Lukashenko berkevo Belarusin Polshan doznya migratsiyan krizis watorn. Sabot haldeler tsigar hal cholxich. Gurun bata muajiriter alaqdeler. Cholxich hola hittin lagish daqöler. Muajirit sadaqdatardir Belarusin aydlu logistikan yuqorla. Belarusi berken şaraq ezergergstak yuhajir Iraqiya. Lahan batta Polshan prokuraturu gergirj malbaler muajir siyabaqarn berkevir bu oyoch shaymaq kaveqshul noqchichur shivaqirxu. Ofitsialn xamshditsara ishi Ukrainan baqirxurs yu aliyl shqilla. Mansiaq shohal Belarusi qol Polshiya ishtqiyach Europech pachalqsha qajgayach bar shash noqchi. Otsniq spayditsir banshka noqchichur düzelsh. Pandemiya yolelarts Europer duqyolch pachalqsh qiyach mahkajnaqan shay doznash diqch halgitsteler.